Kabanangkong. Don ka notally kilanong Khasi Bible barok away. Nyaw away tali, dripon tali, san pinyo tali. Don riu tali. Kabaar mano balatho ya ka Bible. Blei, Moses, kisaw pengwut kinong tho. Jubab, kisaw pengwut kinong tho. Kabalay, don kano tali kilenong Haga Testament batamay. Arpa nyaw tali, arpa usan tali, lai paway tali. Jubab, arpa nyaw tali. Basaw, u apostol Paul uthok haduk kano tali kilenong. Shitaiew tali, khatlai tali, nyaw tali. Jubab khatlai tali. Kabasan haka sengi kabakat no Blei ulatau ya ubriu. Sengi basan, sengi bahenriu, sengi basaw. Jubab kesengi bahenriu. Kabahenriu kat no sengi uslap uhap hakapor baunawa udon hapo yingling. San peu sengi, saw san sengi, saw peu sengi. Kejubab, saw peu sengi. Kebahenyo, mano balatok ya Blei habala kali shitaiew para jong u Joseph, u Solomon, u Kane. Jubab ukain. Kambapra hakano ka kitab la syam ya ka kerteng jong kari India. Ruth, Exodus, Esther. Kejubab Esther lenong banengkong kedkot banengkong. Bakandai, hakerta kabakat no ujisu ula sedang banyalap. Arpusan senyam, lapusan senyam. Kejubab, lai peu senyam. Kabakat do, hang no ujisu sedang nengkong banyalap. Ha Jordan, ha Galilea, ha Nazaret. Jubab Galilea. Blei unyo ban kyrkhu ipi leng ba kani ka quiz.